yacerewe yanje n'igisubizo yanje n'igisubizo yafite reka dutangire uyu munsi tugeze ku munsi wacu wa nyuma wo gusoza ihiganwa ryacu. Turashimira ubutegetsi bwa leta bwadufashije kugira ngo ibintu bikorwa byacu bigende neza. Turashimira uwaserukiye leta ngaha hamwe na uteje. Turashimira uwaserukiye uburongozi bw'inganda. Turashimira nanone uwaserukiye uburongozi bw'aha mu majambo make kugira ngo dutangire make yacu. Turabashimiye uburyo mwitwaye neza. Siporo yagaragaje disipline. Siporo ni ikintu gishobora gutuma umuntu ku rwego rwo hasi kubukene tukamuzamura tukamugeza kure mu gihe yoba yarabikoze neza. Hanyuma turabashimiye gerageze nanone kwitwara neza, ntabwo twaje hano kurwana cyangwa gukora ikindi gikorwa kibi. Twaje hano kugira ngo twerekane impano zacu, twereke umupira mwiza, murabavandimwe, muravukana, mutwereke impano zanyu Imana yabahaye. Majambo make rero turabashimiye, reka twumve upeje nawe agira icyo ashikiriza hama dutangire urukino rwacu. Ego murakoze ubwa mbere tubanje kubashimira aya ma equipe yose uko ari abiri yashoboye gushika kuri uyu munsi. Hatangwa ama equipe menshi ariko ubu tugeze ku munsi wa nyuma w'urukino. Nukuvuga bwa mbere ntanguye kukeza izi equipe zibiri zose ko bazageze kuri uyu munsi wa finale. Nukuvuga cyo twashaka kubashimira ku ruhande rw'abajeje umutekano, twashaka kubaha impanuro muzokinana umutima munda. Turazi yuko mwese ku ruhande rw'umumwe wese ahiga gutsinda, ariko haburana babiri hagatsinda umwe. Rero twashaka kubasaba muze kukinana umutima munda, ntihagire gukinira nabi mugenzi wundi ngo nuko ngo yatsinze canke yatsinzwe. Mu ijambo rimwe twashaka kubasaba muze kukinana umutima munda. Murakoze. Salama. Naza muko bien? Mie neno tu ningipenda niwaambie ni kuwafelicite kwanza kuona ekipe mbili za fasi moja munafikia finale. Si vile? Na mimi nawaza machi yenye tutacheza sio kupigana. Talaze muko nazo ni za pale pale kwetu, na mimi nawaza ni kufanya tu exchange, kuangalia kwenye ziko zinafikia niveau ya hizo tala. Na mimi nakamata kama benye tunacheza nabo finale hapa ni famii. Si vile? Ni mtoto wa baba mmoja, mtoto wa mama umoja. Seke mwenye atakosea mwenzake makosa ikosaki. Ni kesho ya kujishusha na mlomba huruma, pana ya kupigana. Na kwa hiyo mimi nabatakia tu match njema na mtuoneshe hizo tala. Surtout félicitations tena. Asante. Sawa. Naje nongeye gushimira ubuyobozi bw'igihugu bwaduhaye umutekano, butwemera no gukora ibi bintu. Dushimiye uburongozi bw'inkambi userukiye
Urukino rurakomeje neza hano imbere umupira ufitwe n'abakinnyi ba shuta umupira ufitwe n'abakinnyi ba shuta umukinnyi wa shuta haye Merci haye baramusubije baramanutse umupira urarenze nuwo kurengurwa n'ikipe ya Ramba FC umupira nuwo kurengurwa n'ikipe ya Ramba FC umukino nuwo kurengurwa n'ikipe ya Ramba FC hariya ikosa rikorewe umukinnyi washuta hari ukiri hasi witwa Sebihunga hariya bagaragaje ko ari ikosa hariya arbitre akavuga ngo ikosa ryagaragaje kubaho bararikosoye hano abakinnyi b'ikipe ya hariya igitego cyari kibaye cy'ikipe ya Ramba FC hano imbere y'izamu rya Shuta FC ibitangaza rwose byari bibaye imbere y'izamu rya Shuta FC ndakubwiye ngo bakubise umukwaji Imana ikinga ukuboko gardiyo ugira gatatu ariwe ipoto rirawugarura ndakubwiye ngo umukinnyi wa Ramba FC hari yarakoze ibitangaza cyane urukino rukaba rukomeje hariya umukinnyi w'ikipe ya Ramba FC akaba yinjiye muri Orge umupira ukaba ugiye guterekwa imbere y'izamu rya Shuta FC dukomeza gushimira cyane umubyeyi Papa Regent kuva mu gihugu cya Amerika. Papa Regent yaricaye aravuga ngo urubyiruko ntabwo rukwiye guca mu biyobyabwenge ahubwo urubyiruko rukwiye kwibumbira hamwe kugira ngo rubashe kwidagadura rubahuriza urukino rw'umupira w'amaguru. Papa Regent yagaragaje guhuza uru rukino rw'aba basore kugira ngo aba basore babashe kwitwara neza berekana impano Imana yabahaye arizo urukino rwo gukinisha umupira w'amaguru. Umupira ukamutewe imbere hariya n'abakinnyi ba Shuta FC. Umupira ukabufitwe n'abakinnyi b'ikipe ya Ramba barawuteye ariko gardiyo ikipe ya Shuta FC akaba agerageje kuwufata. Inshuti bakundwa abavandimwe mwese muri kuri stade ya Nyakayi hano dukomeza gushimira abantu bose bakomeje kuzano kuraba uru rukino. Dushimira umukuru w'umutumba wano ibwagiriza wahagurutse agasiga ibikorwa byiwe akavuga ngo uyu munsi none nkwiye kuba nk'umuyobozi uhagarariye hari umutumba wibwagiriza hari imbere zamu rya Ramba FC bari barangije ibintu ariko hariya umupira urarenze hejuru ujya guteka imbere izamu ry'ikipe ya Ramba FC. Gardiyo ufite ni Kagame, goalkeeper ni Kagame. Hariya aravuze ngo nimwegere imbere uyu munsi wa none nta mikino ihari twaje guhahira abana. Hariya myugariro w'inyuma w'ikipe ya Shuta FC ariwe Pierre. Hariya abahungu baravuga ngo uyu munsi wa none nta bintu byo gukina twaje kurondera intsinzi. Renida ateye umupira ari imbere ahahende Sebihunga.
AS Birunga hariya. Hariya ikosa rikorewe. Ikosa rikorewe. Umukinyi w'ikipe ya Ramba FC. Ntari kugerageza kubona neza. Hari umukinyi wa Ramba FC ntari kubona neza. Ku izina ryiwe yitwa Bale. Hariya akaba habaye ikosa. Arbitre agerageje kubikurikirana cyane. Uru rukino n'urukino rukomeye cyane ruri guhuza ikipe ya Ramba FC na Shooter FC. Ndakubwiye ngo imuhira studio iri hano. Nagisubizo imuhira iri hano. Aba bose bari hano. Dukomeza gushimira Papa Legend from United States of America. Abantu bose bakaba baje ahangaha. Dukomeza kumushimira cyane. Dushimira abacuruzi bagerageje gusiga ibicuruzwa byabo kugira ngo uyu munsi none babashe kuza kuraba urukino. Abo bose n'abandi b'ingeri zigiye zitandukanye. Ariko se rigiye guterwa n'abakinnyi ikipe ya Ramba FC. Abakinnyi ba Ramba FC bateye imbere hariya. Umupira urarenze no guterwa imbere y'izamu ry'ikipe ya Shooter. Umupira no guterekwa imbere y'izamu rya Shooter FC. Umupira no guterekwa imbere y'izamu rya Shooter. Myugariro ku izina rya Renide akavuga ngo uyu munsi none tukwiye gutana intsinzi. Nta bintu byo gukina, tukwiye gutana intsinzi. Tukwiye gutana intsinzi. Umupira urarenze ujye kurengurwa n'abakinnyi b'ikipe ya Ramba FC. Ari abakinnyi bari bagaragaje gutera ariko bari bagaragaje gutera neza ariko umukinnyi Merci bakaba bamwambuye umupira. Umupira ukaba ugiye kurengurwa n'abakinnyi b'ikipe ya Shooter FC. Abakinnyi b'ikipe ya Shooter FC bakaba umupira urenze. Umupira ufitwe n'abakinnyi b'ikipe ya ikosa hariya. Umupira arakoze cyane. Akoze umupira umukinnyi w'ikipe ya Ramba FC. Nkuko mubibona uyu munsi abafana baje babukereye b'ikipe ya Shooter FC. Abakinnyi abafana ku buryo bugiye butandukanye impande zose bahagurutse kugira ngo babashe kuza kwirebera uru rukino rwa finale. Nkuko mubashe kubikurikirana umupira ni ubusa ku busa hagati y'ikipe ya Shooter FC n'ikipe ya Ramba FC. Hagati y'ikipe ya Shooter FC igitsindo ni ubusa ku busa. Ubusa ku busa hagati y'ikipe ya Shooter FC. Hariya umupira ukaba ugiye guterwa imbere na myugariro y'ikipe ya Shooter FC. Umupira hariya ukaba utewe ari imbere zamu. Ari imbere y'izamu rya Shooter. Ibitangaza byari bibaye imbere y'ikipe ya Ramba FC, ariko Imana ikinze ukuboko. Imana ikinze ukuboko. Umupira ukaba ufitwe. Umupira ukaba utewe abo hagati. Umupira ukaba ufitwe n'umukinnyi witwa Anzuruni. Umupira ukaba upashirwe. Nakubwiye ngo urukino hano rwakomeye. Urukino hano
ndakubwiye ngo ikosa hano rikorewe umukinnyi muremure usumba abandi bose w'ibigango ku izina ry'iwe rya nyirazo uburebure Demetre akaba apima ibiro bigana mu ijana. Ndakubwiye ngo urukino rwakomeye, ndakubwiye ngo urukino rwakomeye hagati y'ikipe ya Shooter, hagati y'ikipe ya Shooter FC. Hano ndakubwiye ngo ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Hari imbere y'izamu rya Ramba FC, imbere ekipe ya Ramba FC mugerageze umupira ati turi kubibona neza. Umupira hariya bari bawuteye ariko umupira ugerageje kuja inyuma. Umupira ukaba utewe imbere, ukaba ufitwe n'abakinnyi b'ikipe ya Shooter. Hari imbere umupira ufitwe n'abakinnyi ba Ramba, abakinnyi ba Ramba bagerageje kuganira neza cyane. Umupira ukaba uri hejuru ufitwe n'abakinnyi ba Shooter FC. Ikosa hariya rigiye guhanwa n'ikipe ya Ramba FC. Nk'uko mubibona urukino hano kuri stade ya Nyakayi, ubusa ku busa hagati y'ikipe ya Nyakayi n'ikipe ya Ramba FC, ubusa ku busa n'ikipe ya The Shooter. Ubusa ku busa hagati y'ikipe ya Ramba FC na The Shooter FC. Nk'uko mukomeje kubireba umupira ukaba ufitwe n'abakinnyi ba The Shooters. Abakinnyi ba The Shooters bakaba bawuteye imbere ariko ngo nta muntu yahaye, nta muntu yahaye. Umupira ukaba ugiye gutekwa imbere za mu ikipe ya Ramba FC. Inshuti bavandimwe mwaje kureba urukino hagati ya Ramba FC, umukino wa finale, urukino rwa finale hagati y'ikipe ya The Shooter FC na Ramba FC. Inshuti bavandimwe dukomeza gushimira cyane abantu bagiye bakora utwigoro twinshi cyane bakareka imirimo yabo kugira ngo babashe kugera hano kuri stade ya Nyakayi kugira ngo babashe kurikirana urukino, kugira ngo babashe kurikirana urukino ruri guhuza amakipe abiri ayo timu ya Ramba FC na The Shooter FC. Hano ndakubwiye ngo hariya ni ikosa rikozwe n'abakinnyi b'ikipe ya Ramba FC barenguye umupira nabi. Uko tubireba hano dukomeza gushimira Imuhira Studio hamwe n'umuvandimwe Gisubizo, dushimira abavandimwe bakomeje, staff yose yakomeje kurikirana urukino, harimo Bozera no gushimirwa. Dukomeza gushimira abanyacyubahiro bahagarariye inkambi, dushimira abahagarariye umuyobozi uhagarariye inkambi ku mutekano, abo bose baje, abo bose nabo gushimirwa. Dushimira umunyamakuru uri kubagezaho uyu mupira Bavi Augustin, uwo ni umunyamakuru ugaragaje kuba shitawe umupira. Uyu mupira ukaba uri kubera no kuri stade ya Nyakayi nk'uko mwabibonye. Uyu mupira hariya imbere zamu rya The Shooter byarigenze nabi, ariko hariya abakinnyi baravuze ngo nta kibazo, ariko se rigiye gutegwa n'abakinnyi b'ikipe ya The Shooters. Ikosa rigiye guhanwa n'ikipe ya The Shooters.
uyu ni umunsi ukomeye cyane hano ibwagiriza. Hano abakinnyi b'ikipe y'ibwagiriza bose, ikipe ya Ramba FC n'ikipe ya The Shooters. Umupira hariya ikosa hariya rikorewe umukinnyi w'ikipe ya Shooters. Ikosa rikaba rigiye guhanwa n'abakinnyi b'ikipe ya Shooter. Nkuko mwabibonye umupira yatewe imbere hariya, umupira yatewe imbere umupira yatewe imbere umupira ukaba ufitwe n'umukinnyi witwa Merci. Merci akaba ari ufite umupira hariya ugaragaje gusa umupira ariko umukinnyi Tata akaba ufite umupira arawumwambuye. Ikosa ry'ikipe ya Shooter bakaba bagiye kurengura umupira. Umupira ukaba ufitwe n'umukinnyi witwa Merci. Umupira ukaba ugiye guterwa n'abakinnyi b'ikipe ya Ramba FC. Nakubwiye ngo uyu munsi wa none umupira hano kuri stade ya Nyakayi, nkuko mukomeje kubyumviriza, ibitsindo ni ubusa ku busa hagati y'ikipe ya Ramba FC n'ikipe ya The Shooters. Hariya umupira ukaba ugiye kurengurwa n'abakinnyi b'ikipe ya The Shooters. Umupira ukaba ugiye kurengurwa kandi n'abakinnyi b'ikipe ya Shooters. Nkuko mubibona umupira ukaba ugiye ku ikosa rigiye guhanwa n'ikipe ya Ramba FC. Ramba FC bararenguye umupira neza cyane, agerageje guhereza abakinnyi ariko ari umukinnyi w'ikipe ya The Shooters. Hariya umukinnyi Pierre aravuze ngo navuye Bujumbura kugira ngo nze kwerekana urukino mfite ruri mu maraso, nta bintu by'imikino, urukino rukomeje kugenda ruhuza ikipe ya The Shooter n'ikipe ya Ramba FC. Urukino hano kuri stade ya Nyakayi, Stadium of Nyakayi, Stadium ya Nyakayi. Hano abantu bose bakaba bateze amatwi n'amaso yahanze urukino ruri kubera hano kuri stade ya Nyakayi, ruri guhuza ikipe ya Ramba FC n'ikipe ya The Shooters. Kabeho karahari, imico irahari, imvura yahagaze, umupira ukaba uri kugerageza kugenda neza. Umukinnyi Merci akaba ateye imbere, umupira ukaba wahaye umukinnyi Nyirazo. Abakinnyi ba Ramba bati turi maso, ati turi maso, ati turi maso, ateye imbere. Umukinnyi hariya wa Ramba FC baragaragaje ko ibitangaza, ariko abakinnyi ba Shooters bateye umupira ari imbere. Umupira barawugaruye abakinnyi b'ikipe ya Ramba FC. Hano imbere bagiye kurengura umupira abakinnyi b'ikipe ya abakinnyi ikosa rigiye kurengurwa n'ikipe ya The Shooters. Hano kuri stade ya Nyakayi urukino rukomeje kumera neza. Inshuti bavandimwe twabibutsa yuko hagati y'amakipe abiri yombi
ibitsinda ari ubusa ku busa. Umukinyi w'ikipe ya Beshuta akaba afite umupira. Hariya umupira ukaba ufitwe n'abakinyi ba Ramba FC. Umupira ukaba ufitwe n'abakinyi ba Ramba FC. Umupira ukaba ufitwe n'abakinyi ba Ramba FC. Imbere y'izamu rya Beshuta byari bikomeye. Ariko abakinyi b'ikipe ya The Shooters barawufashe. Hariya bagaragaje kwica umukinyi. Ikarto. Hariya karto. Bagaragaje guhereza arbitre kera yayiteguye karto bagiye guhereza umukinyi w'ikipe ya Ramba FC. Twaje kureba neza amasina yiwe kuko abakinyi baracucitse cyane gose. Arbitre kera yayiteguye icyo bita karto jaune. Karto jaune bakaba bayihaye umukinyi w'ikipe ya Ramba FC ariwe ku izina rya Lavi bakaba bamuhaye karto jaune. Umupira warawuteye imbere. Umupira uteye imbere. Bamushize ku musuri hariya. Hariya imbere zamu rya Ramba FC. Imbere y'izamu rya Ramba FC. Hariya kosa.